Go epa go se mo molaong go tswelela go nna ntlha e tlhobaetsang. Klerksdorp, Orkney le Stilfontein mo matlosana ke mafelo a bosenyi bono bo diragalang thata mo go ona mo Northwest. Some of the crimes that were not there before these people arrive, but now we are seeing an increase in the hijackings and in the murder. Parlamente e kopa banna le seabe botlhe go thusa go lwantsha bosenyi bo. From the community policing side, the manner and the honesty in which they were able to table their own presentation, amongst other things, they were raising concerns or issues about communities themselves that continue to hide or to keep those illegal miners. We are deeply concerned as the department, and especially in the wake what has happened in Klerksdorp. That has put a sharp spotlight on the illegal and illicit mining that the Zamazamas are doing. Go boikuelo jwa gore mebuso e tshwaragane go lwantsha go epa go se mo molaong. Mmuso wa Lesotho tlametse o tsebe gore Basotho ba lokela go fumana mesebetsi, mme bona ba lokela gore Basotho ba fumane mesebetsi ba bolokisetse tokomane tsa bona tse nepaetseng tsa South Africa hobane ke hona mo ba ka thola mesebetsi teng. Nna mosebetsi wa bona go bona gore Basotho ba rona they abide le ditaba tsa molao le tse ding. Ge sa sia gore ha problem e se le teng regardless rona ba ne ba le mona illegal or illegally. Go aka Human Rights Watch go meepo e le dikete di le 6 mo Afrika Borwa e iphuagantsweng fela e sa tswalwa. Itumeleng Kgajane, SABC News, Klerksdorp.